الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Doa Tasik dengan ini menyatakan satu, anti terhadap dua, anti terhadap isu sara dan penyebaran kebencian. Tiga, mendukung Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelaku hoax. Indonesia aman, ibadah nyaman. Syiar Islam harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.